batubwira kugamba abantu batusabwiye Kristo atuzungura yatwereza bingi wewe wareba aba basto kubazwire Kristo atarize mukando mutare kwera basista nani kuja kushugani Kristo atarize kuwadia watu Kristo atarize kuwadia Kristo akatimura bose yahindura kategoriki yahindura enkoreriki yahindura enkwatanisi na bagenzi biki ngo udashishe ninga n'abantu ndakuzwana na mugenzi wanje Kristo nampaya ngo ndetse uko umusazi sasiraga Tijinje kukozwe obana amasomero obana amarwariro obana imyanya y'urebera n'ishojerwa abantu bakuzuza Kristo n'abadakurikiza biroho aho ba Kristo bagasire nane mutekatekere yitu hati batanga abantu batanga kugihindura ariko ubwo muntu akazarwa umwaka kwa Yesu Kristo niye akazarwa Kristo atakazira Kristo yaziwe ibintu byabwirwa busia imutekatekere yitu yajindura busia ngo kutukura omishomo ishomo ryatusomerwa ishomo rya kabiri eri ku rugamba yandikiwe Abaheburayo Kristo ngo kimurikana cy'isuzuma cyahanga kandi cyesha buzima cyo wahanga bwe ohikise ibintu byona ikigambo cye cy'amani ikigambo cya Kristo na cy'amani singire bintu cyahindura abantu kurano wa gatanu wo kwanza umukwezi muzamura amakora abantu n'ibintu ko bagenda batemba ukikiza kwa kwasini kabatemba baruha batutuka mbashebra bamushebra amani kati utakaje kujongireyo nishamutanguba byayanga tukwanga konkana ko karimo kuganisa ubu nabo kuruki nana kama suka agoyine n'uburebezi bukora butugo konkama suka kwera kudrabamu aba Kristo nawe cyo Kristo tamureba sta nko kwijuka Kristo kuzarwa kwe kwereka tukuze kuzarwa kwe ebizo azarwe omumagaraganje ambimuro gundi n'abantuka hayazabamo njewe inditado nako mushiwe kora za kutunga umururwe anisha kamaye akuzamu abakazi ngumutuma bawo nobota batara Nangwa se bari kitekera no kuzuba gacendera Kristo Yesu yakuzindukira kandi umukristo yaturetera kuzangwa iguru nesi byangwa umukristo abana baranga toho mujyamana na itugambira ngunangwa n'abamarika karo ubunka uragandiwe marika iwe lizoba wa homa na kuzara kompiti nukupe mwana kumpere iwe nukupe mwana kumpere wa umwana wa hanga kandi kihanga tarakwaza kora marika obuto bwanzwa nabo espesime twahirwa
ensipesime twatambirwa mukama witu yazarwa ngo atucungure, yazarwa ngo atukize, yazarwa ngo atuhabure atwokura umuhanga gwo gutora. Nahabwo ekyo umwaka gukwa abaremererwe n'abaruhire mu buhukiro muri Kristo, abahereza amana, abahereza okubasa omu mwaka gwamutanga tugende n'ekiseera kya bwambigwa turi omu kushemererwa omu mutima na n'omuntu. Mukama akomere. Kati yuki yetu atufikisha
akavura muri twe kandi uruhanga witu katumuhongereye ibitabo by'inzu. Tushabire abayobozi b'Eklezia, Papa witu Francisco, abepiskopi na mnongo w'itare ryitu eryambara Lambert Binomugisha, abasaserdoti bona, abadikoni n'abashomesa, ruhanga abahamani n'amagara marungi, omukorere n'abantu be tuyeshengereze. Tushabire abayobozi b'amahanga gona na munonga ab'ihanga ry'icyo Uganda berengera abantu bona umusinje n'umuringaniza tuyeshengereze. Tushabire amaka agatinde businge eka ya Yesu, Maria na Yosefu bagarinde gatyo businge n'amagara marungi tuyeshengereze. Tushabire ababire bona n'abari kubonabona bona ruhanga abatangire bagire obusinge n'amagara marungi tuyeshengereze. Baromwe ahongere ruhande y'igitabo. Otukurre ayimukama otukurre. Tushabire abafire na munonga bona bafire n'akamaniso ko kwikiriza ruhanga abasasire ebyabo abashire omukaye kwera omwiguru otukurre ayimukama otukurre. Ayuhanga umushobozi wa byona nibo watumye ikigambo wawe kandi umwana wawe umunyamwigiri twakwishingereza yatire shaza abana bawe kandi utwere twakire ikigambo wawe ubu nibwo mu mitima yitu iki twakisaba turaba muri sosiyete yitu.
bene tata tweshengereze ekitambo kiitu eki simwe Mukama Ruhanga Patiri omushobozi wa byona. Ayi Mukama twakweshengereza ebihongwa twakubonesya aha kiro kikuru eki byakire okuhindura ekitambo kitugaragarisanirwe tugume tukuramye kurungi ekitwatushaba turaba mu Kristo Mukama waitu. Mukama abe nimwe ebise emitima yanyu simwe Mukama Ruhanga waitu. Mukama Tata okwera Ruhanga omushobozi wa byona omutwire ubuzima kikire kandi n'ekirungi yaza nicyo tutisya kurokoka ito kutosa n'ahantu hoona okusiimira muri Mukama waitu Yesu Kristo. Manya habwa ibanga rya kigambo k'omuntu omushana musya ubwo ekitimwa kyawe rwahwezesa obwenge bwitu nikwo kumwikiriza kwa Ruhanga orebeka era akatugurusa ebitarebeka. Aha bwekyo katweterane n'abamarayika nabo mu kikari cy'igurubura kurangana ekitimwa kyawe twimukize hamwe nabo ekyeshongero ekitarebura tugumize ekitiibwa. Mukama ubuzima niwe kwera n'epango byona rishengero kisa abo kuba byona bigarura amagara n'umukiriye mu Yesu Kristo Mwana wawe Mukama waitu n'omushobozi wa Mukama kwera kandi torerera kwe kunanga abantu ngo kongera izina ryawe kitambo kishimire ekitambo musiyona. Ayi Mukama twakwishingiriza emutije itwareka kongera ukize umutima wawe wa Yesu icyo mubiri n'eshagama umwana wawe Yesu Kristo Mukama waitu wataragira utambe kitambe ki omukiro kyaremeserweho akakwata omugati yakusima yakutomu kutweka yagabura abegesi babe agamba ati nimutore by'omwena manye obulungi bwange okurahibweyo abwanyu. Kubareze kuyaya kwatana ekikoko nabo yakusima yatwasa abegesi babe agamba ati nimutore nyo omwena manye kino ekikoko ky'eshagama yange eshagama endagaano ensya kandi obutwire erasheshe ekyahabwanyu n'ahabwa bingi babone ebisaasi b'ebibi mugume mukore muti n'ekikiraho. Ibanga ryo kwikiriza turiyo mu bwato tubanura n'ekikopo eki tubanzira ngo gupfa kwawe ari Mukama Yesu okusiyoborisha nambwe Mukama tukokwa kumwana wawe yayiriraho kurokora no kuzibuka kwe kw'ekitiinwa kutemba kw'omwiguru kandi ekika kumutangirira n'agaruka rero nitukusiima tukongera ekitambo ky'ekituliire kandi kirikwera
bakwishingereza yakira umuturisho w'Ekleziya yawe utorowa ngongwabo akunze kutugaragamiza n'imwe mu kwitamba kwe kandi twabarifunduye n'eshagamaye utwize umutima w'ukwera turumbire kumwe n'umutima kumwe Kristo wowe n'umutuzo w'ubwiye ubone ko abakuru n'abasore bawe n'umuntu Mariya wasubiriye ndahanga uze kwiba n'umwana w'abajuzi n'abasore bona utukwese umutwe w'esharaza ayo kama stande shuga tumenye tuongere kukaza na progress yona kandi abantu bawe abashimusi ohamye kukizana kundo umumwe neza wawe papa w'Yesu Francisco n'umuyobozi wa Lambert n'abandi abandi hamwe n'abayobozi b'abantu bawe kandi nabona mu bayikundiye tatike umuyambabazi kurusha abakenkeji kuyubateranya n'isho bwawe kandi akabona aragiye abajije imbabazi abagaragu isuka na buritu abasinzi hamwe n'abantu ubona batunze bakunda ikirize kubakira umukama bwawe ubutu twese gakunanukira munsi y'ubona hangira n'isho cy'ikintu cyawe aba Kristo mukama w'iki wohera munsi y'ubuntu ahawe hamwe nawe kandi wowe umuntu na mutima kwera estimano kisu wabiona nyawe uhanga pata n'umusozi wabiona usinge n'usinge amujuni ko kuyatwire no kuyategisa atwe hangane shabuti katika w'ijuru kama twakwishije iyo kundana n'umunsi w'umwe Yesu aimbawa twakwishengereza tuzunaga bukona utwene businjo magaraga rero abo kwanje bamana imbabazi zawe tukumutusha tuzunguye kibi kandi tukingiye bakata bakukona ubu tutegereza n'amatsiko ko gushemerwa kuja ko mujuru muri Yesu Kristo kama Yesu Kristo agambira intumwa zawe tunabasikira ubusinge nabo ubusinge bwanje utafahari bibi tukanchiriza Ekleziya yawe abakunga yawe ubusinge n'ukuri niwomerero kategeka ubusinge n'ubusinge ubusinge wa mukama bw'iri n'urona kategera n'ubusinge abesura bwirwa mukama kanabahiba umurebe katamakahanga umurebe oyawe kubensi
Katushabe ayo hamuni ambabazi sima abunzo mwensi wazibeizoba ngukwati turuzaba usya akatinda abana bawe kabe imwe yakugabama karakatarwaho we ongerera kategeka usinje no usinje Mwena ukuzunguliziki utawache noyi wakaapie kusimatanga wakusanoyi makogu lukunyula inena